Tas lua tolu. Tas tolu. Tas. Testi. Tas tolu. 1, 2. Tas. Testing. Testing. Yeah. Semiueta, Malaki, ya, capek nama itu, ya udah macam Whaatalo whātu I le whaafonga ma le maimo mai a le tātou wā tunuu I lunga fo o le tātou wala ata o le TV tolu e whaapea fo I le tātou wala leo o le tālo fa whabo I le nei fo I vaianga o le awhiawhi
e na ua mai a tiu te whea au mga ruenga sa whaapea o na whenga iai ni tātou wa tunuu. Pa malora ngā rulue o leo utoe tu usa watu tātou whaasaralaunga i le holo tom Bosco i Salelologa i Savaii nei. E pei ona iai i ala vaenga rana luara nei o le whaanga solonga o fusuanga a le Galapua Marist Samoa e pei ona iai le sa amataia i le awa uli ana le la. Lela o se e mai iai i le nei whaivaenga o le awa uli, i le nei whaivaenga o le afiafi, i utoe sauni mai mo le whaanga solonga o isi tātou panga e pei ona iai. I le vaenga nei o le maimua mai e tātou tunu e fifia la foi, ia i toe whaafitaia, ia tātou sponsor solo rangoina, ia tātou whaasarunga tu usao nei, ia le company o le SAP, le Samoa Pure Water, ma le Choke Back. Ia, whaapia foi ona whaafitaia le Choke Back ona o rangoina whaasarunga tu usao lungo le tātou wala leo le tālo whafamo i le nei foi vaenga le fiafi mai whaanga soronga o fusuanga nei a malisi. I le fiafi nei, o lea ua agai mai mo le whaawawina o tātou panga mo le fiafi nei le vaenga o le tolu sifurono kilograma juniors. E pei ona mai mua mai ere tātou atunu o lea ua luatu i tonu le tunumanu lan buana e a le lii o Semiueta Malaki o le mai fusu a Marist Samoa. Tunumanu lan mua lea ua iai i o tio Galumalemana o Upolu Savaii. I le tilo atu iai le tūlanga o lo iai le whaatulanga ina ia o le whaanga solonga o le pangare nei o le sunga ia Tane o le laufali alo ia a Samoa. Leolo o laufali ina ia le tālonga nei. Ia o le tātou a whaamsino mua. Ia o le sunga ia Sunita o New Zealand. O le whaamsino a lona lua. Ia o Yusi o Australia, ma le whaamsino tolu o Manuela o Australia. Sauni, mo le taimurusanga mua. E pēlau fo i ona silafia, tolu taimurusanga, 2 minute le umi o le taimurusanga. O le sunga ia le aso usualii, ia o le Pule o fusuanga, e pei ona iai le nei fo i vaenga o le afiafi. E pei ona whaafonga tiai le pule fusuanga i le tūlanga o lo whaapea ona tau fiai i le amatari o le pangara nei. Ia o tūlanga la fo i o vaenga i te tau lava ona usita ia le tamafusu. O le pui puinga lava o le tamafusu i vaenga ia ma tūlanga uma i pei ona polo ina i le pule fusuanga. Ai mai se fo i ia o lo whaanga solo ia le whaanga solonga o le tamafusu nei. Ia i le tūlanga fo i le whaapa malo o le international rules e pei ona iai. Le o mai mo ye tatu tunu ia o lalo foi o le whaatangana mai aipa pe ona iai ia whaiaonga ai mese sunga foi i laufali a pe foi i whaamsino ia o sui umane o lalo aipa e pe foi la ona iai le o ie ma laufali Samoa o whai ona ausia i le tulanga lea o le avea ma laufali whaaba maro e pe ona iai i le afiafinei o le olo mai mo mai i le turimanu lan mumu na Leolo iai le lii o John Galumalemana o Upolu Savaii. Toe tano atu na whaiaonga maua na ia fo i a minute. E toe whaamalosi atu ai na whaiaonga. Ia i le tūlanga o iai o tau mawhai i a le lii o Semiueta Malaki. Ia ono vaenga sa whaapeo na toe polo ina i le tau lava o na mautinoa. Ia olo whaatino uma. Ia pe whaia e le tamafusu. E pei ona iai. Sauni ai, ia mo tae pusanga mua. Nei lava whaamui moe le karapuso malisi, ia olo whaapeo na whaanga solo, ia le ngata le ioenga ma le vava inga fo i sui o le aipa, olo e fo i le asocio fusuanga Samoa, le Samoa Amateur Boxing Association. Ia ai le ngata fo i lea, ia olo iai fo i ma sui fo mai, o i la tau olo whaapeo na mata i tuina, tūranga saonga le mu, ma le marupui puera lei. Ia o tam fusu, i lea aupanga, ma lea aupanga, tam musanga mua. Jo malali o Semiueta. Aya awatu atu lele li o Semiueta. Ta silo mai foi e a jo au pangare nei o tolu sifuruono kilograma juniors. Peo na whaanga solo ai nei foi vaenga o le afiafi. Ta musanga mua ia po le 2 minute mua leo lo whaanga solo. Tau fa yoli mo awuri nei. Te patu lele i o Semiueta
Doi me foi tonu ia chola towia. E on sirfia ia o Jo fusu mai le mai fusu a polu Savaii. E a ole li o Semiueta Malaki. Mai tu manu lan mumu lan buana. E fusu le mai fusu a Marist Samoa. So ole li o Jo. Ia aku nak cari ya. So me foi le li o Jo. Le vea ia Semiueta. Yon. Ta foi tam tau le li o Jo. Ana fusu va ia le li fu mo mul nei. Elon. So me le li o Semi. Ai mau foi tua. Va vena step tua le li o Jo. Lo toi ubis tami mai atam sang wo mo. Ta longo ko mai atam sang wo mo. E le va o le li o Jo Galumalemana o le turmanu lan mumu. Le li o Semiueta Malaki o le turmanu lan buana. Antua panga neu lo panga solo toru sifuluono tiro krama ele vai ngo Julius po vai ngo Laiti neu lo panga solo le finai. Mono tuoro ia foi ia a tatu sui mai Australia ia mara fusu mai New Zealand neu lo ia ile finai. Dari fusu na ia Jo turmanu lan mumu ma le io Semiueta ile turmanu lan buana. Ele Laiti la oli nei ia mai mautino lava e fusu lava i vai aso uba foi le fanga solonga o tai musanga ia mai nei ia Marist Samoa e me se foi Upolu Savaii le tulanga la fanga solonga le la a fusu anga lo fanga solo sau ni mo tai musanga lua ia so abelali o Jo so abelali o Semi mau tua tasi luat Semi le sau foi tole le o chola to ia anga vale to matau ndoi me foi tonu ia le ai o le o a bavi ona ta milo ile le nei o Semi maner fusu va ai danga tale o Semi ngo i rola vai pe bavi ona step tu foi le mta foi ta milo ia le vai fusu savali mai ai Jo foi le ma te mo foi tuli mai e ma tuli mai foi tau ai mai ona lima foi le nei foi ona mau tino e mau se ai tai musanga lua tolu tai musanga tai 2 minuto le umur tai musanga leo lo fanga so roi fusu anga nei tau sia le tai musanga lua ya o Savaii ngai pe ona fai lo mai le io Semiueta pui ngala bo le tamata alo vai nga fu le pe ona a fa ve le ngata e pui mai ai ia le tamata alo le holo fa pe ona tau fi ai ta musanga lua le sa tonu ta foi oli e sau lauta ma mau la vale le wa ko mai le io Jo le fa si ma mau tua ta si lua tu Jo so Moli tu foi le io Semi au panga o le vaenga lo le juniors tolu sifurono kilo kalama ia por ba mafale o le sa fai fonga pauna le tai ao na leila ia la vala o a peon fa anga solo itala tu tusale ia le ba mafa o le awali nei po le au panga nei le lo fa tu langa e mafai on fusu ia in ua ave fo i tu langa lo Moli mawina ia suyo le aipa ta ma le longo mai a le ta mi sanga lua tua e o nei lava a fawe moe tu sa o tu lo mo tama lulawa e po so sa kala fo lo langi o mai mo mai te tu nei le TV tolu o no lang maru si mai le sap e o le drink back ma le Samoa pure water pa malo toi Pule ma a foi ngal wengo nei foi company o no fai o fa fo mai ta tu tunu mai bo mai fo ia ainga o matua ia o mai fusu a polu Savaii mai fusu a malisi Upolu wa pe foi ia le mai fusu le Plantation wa Upolu ia mai fusu nei ia i nai fa na o le malanga mai Savaii nei le fa ngasolonga ia fusu ang nei pe ona ia ile so mo nei ile a season lona lua po le vai lona lua le o fa ngasolo ile nei fo ia fiafi ia so sa mai ngala bola tunu o fa pe ona e mai mo mai ia tatu fa salonga fa talo fa toi foi
Ia ile ma whaafonga mai lungo le tātou wala leo le tālo whawha mo ua whaafonga le tātou atunu lungo le tātou wala leo on o leanga le mai ia ale company ale choipack. Tae muri sanga Moli. Ia wao le li o Joe ma Semiueta. Oli tongi atu fo ia le ngabale o le li o Semi. Ta si lua mai Joe la tau ia le i mamau fo le i tue le o wau le i tu langa tau na mawai lai. Nā ia ngai tapu po ia le li o Joe ma pe fo ia Semi. Tu mata ia la fo le li o a tone leo o lau fo le ina ta longa ia nei whanau la iti nei le vaenga le tuners. Se vali lava ia le li o Joe fo ilea ia ko mawhaila vai se vali ia ma tongi lava soa. Ia mawe ona sola ese Semi. Tabu sanga lua lo tu ton. O lima sau fu tonu ia nei sei kolosi pu ia le li o Semi. So le o fa ia tonu ia Joe fo ilea pe o le tau la vea ia ile nei sei kolosi pu ia le li o Semi i tonu fu le temi sa close ton. Mau itu wal fengo la wa Korea Joe. Vaenga ron luol fa nga solonga i ol tamu sanga nei the last man standing pe ona yai ele ngol fa ngoi nai di tamu sanga nei ale kala puswa malisi ya po le klub ta alo malisi pe fa ona yai tama le longo mai ar tamu sanga tolu ole tamu sanga muri fa idea pe le va le Joe Galumalemana Upolu Savaii ma Semiueta Malaki ole lapu malisi amo ai pe ona yai la pusanga le mai ina le tamu sanga tolu tari lai unga fa masino po te mai tai fa masino le sa fa masino ina ia ta longa ile api nei sunito New Zealand Yusio Australia ma Manuelo Australia te mai tai ia fa masino ia le sa fa masino ina ta longa ile va Joe ma Semiueta ile api nei ile tirtiro tu yai amai a ia le pangalea. Ole si panga so mai ai ia e ono tiro de tulanga fo ile le fata ru ine pila pa oni ia inga o fusu anga o ro anga so loi tulanga fa va malo ale tusa pauna ele mpon fata ru ine fusu anga e pe ole si tatu panga na ole tiro tu ia ai si tu pe ile Pule fusu anga ile panga so longo panga ile fia finei tali unga fa amsino ile va Joe ma Semiueta. Manu malo ya lele o Semiueta Malaki pai tu manu lanu moana o Marist Samoa ya por kala pusu wa Marisi lesa manu malo la anga ile finai na wa utasi apa absino tu ina atu ya manu malo ole la ua fongaina ia leisi tatou panga le fiafinei le sunga le lau fali ya o le sunga ia tavao o le tulanga lale o le sa uta ua ono le fa tulanga mai ia inga la fo e fa ngasolonga fuso anga nei o le utu ina toile manu malo fo le o fa Taefu o Tumua ma Pule ia i o le fai ona ia i Lotutamaiti pei ile afia finei ke o tulanga fo fa ngasolonga fo nga pauna le tusa mamafa ia ona tu na toile manu malo ia fa Taefu le lalo ua tatu se nei le si le tatu panga ile au panga nei o valu srutasi kilograma elite e pei ona fa tulanga mai ai tu mau pe ala ia
le whakasolonga, le ngata o le tātou maufali mole nei fo ia fiafi, o le sunga ia Taavao, o Petar Taavao, e o le tātou whaamasino mua papali i tūna o Samoa, whaamasino no lua, tone o Samoa, ma le whaamasino no tolu, o le tamaita ia Sunita, o New Zealand, e ia po le, na whaatulanga me foi o le National Referee, lea New Zealand pei ona tiro tui whaamamaunga, le olo ia le foi ia fiafi. Panga sauni mai ai, le fiafi nei, mai le tuli manu lanu mumu, Vili Moli o Marist Samoa, mai le tuli manu lanu mumu, Petar Losic o Australia, mai le tuli manu lanu moana. Paaturanga lava, ia, tolu minute, tolu tak bersanga, 2 minute, le umur tak bersanga. Paisi maulunga, ia pole haito le leo o Petar pei ona mai mo merita to tunu Australia. Tongi lo fo ia le tap lava le leo Losic Australia. Le fo ito fai tonu ile le to yo Vili Moli Marist Samoa. O mili mo le leo Petar pei ona mai mo merita to tunu ona paisi mo lunga o mi man ele haito le nei. Ia le fo ie ma nei le fai no fuso le tangata ni yo Vili le titilo to fu le po te isi lava mai a Petar. Ia al tangata o le pia poto e fu le to aino na lima fo ile. So lava toni lava so o le tap lava ile le nei yo Petar Australia. Ta mi sanga mua. Tasi lua tau fi tonu ka fai oli so at fo le yo Petar. Tasi lua mai. Bave yo nei me pu ile yo Petar fo ile. Toni mai tonu mai tu le tau le bau le yo Vili. Tongi lava ia le. Tap fo ile tangata ni yo Petar pe ona mai mo mai ta tu tunu. To tonu na ia fai mai Vili fo ile Savaii mai ai. Vili o Marisi. Mai tu manu nan mu le fo o fulan mu. Sao le so area ang vale le Petar. So atu. Mau fo tu tem fai ngale le Vili. Fai si umioli mo le ile yo Petar Australia. Tai be fo Vili sa bana awato le titia mau le ia Petar. Alo o. Le ia fa tidongo fo ile fo lima. Tu mata ia pe lava ia le fanga solongo le au pangare nei. Vale tu ile le Petar pi atu tu ile tu manu. Mavun ta milu tonu Vili pi atu ia Petar tu manu fo mavun ta milu Petar fo ile mten fo tu sola mo tonu. Tasi bo mai Petar. Petar Australia, Vili sa Marist Samoa. Salelologa. Mai tak bersanga mua to lua tak bersanga le lo toi. Al turanga na la yele fa ngasolongo tak bersanga mua ila mai mua malau fa fo mai o tem fa mtel tu. Ia fa ngasolongo le pangar nei. Walungo le tangata nei yo Petar Losic. Australia. Ise kingo ska lokal isole Untitled Australia. Neli yo Vili Moli Marist Samoa. Mane vo len tam fight. Facebook pu te isi na bole yo Vili fo ile na te lo mawole hak sport bo lunga o le yo Petar. Ya jangan to le tam fai fo ile le pipi ema fusu. Ya ayo le tulanga la vai sa irta bu sang bo mua. Ia le tiro fo iai. Yo le sa mawa ayo le yo Petar. Mau foi ayo Vili. No winga. Então tu tam fai Vili se sia la fusu ya ga e mai irta bu sang lua. Sao ni mai, tak boleh sangat luar polisi 2 minute. Tak boleh sangat luar. Savaii me vai tonu le leo Petar amak fo ina so abelona vale fo ile. Ta tu e. Vili ya kunai. Fai si mio le ile Petar. Vale Vili. La vale da le Vili fai si masau tiro tu ya. Cepat atau leo le Australia le mau bola bono tasi lua ya pele tau fifo ya Savaii me Vili tong fai Vili apakah ki lungo tik ya mau tong fai ngare lo Vili tasi lua tong fai le Petar
tuli fu lele le pau di tep o lalo fu lele tino me ma wele ai a le fu ito fa to la vidi fu lele tem foi bi pe ia tonu ina e fesi umi o limo tanga tere nei o pitele tiro tu ia wala ni sao mai fu ile ano fa ingalo o so mai ya pe tuli me fu sina na a wako fu ile pi ila vili mai tasi lu atu toni me fu so ile vili ai a mau tua vili kalau pi ila vili mai fu ile sa vale tu ile o pita fu ile ma anga vale te matau pi pita vili le mai tau sola ia vili mana yo le tama fai ya vili fu ile le toni mai ne na apakaki ia pita fai ta vili mai al fala bla ele o sola mai tonu fu ile tulanga mai fai ona a sefe mai ia mai los fai ngalo lo tama fai tu ile le o pita Losic o Australia isa la vea vili mana tama fai vili mana tama fai vili ile tilo la vai ia lan tama fai ngale o le malosi ona bo umini ta na babe na sola vili te tonu te mile na oloka ile mai tata ipiki ile mai bo umili mau ile o pita mai mau tem fai vili ma losi ile o vili Moli e peiona vai atu iai Tare longo umal ta bisa ngalua ke tasi ta bisa ngalo toi ole malosi lava e fai ele ta longa pe ona tiro atu ya Vili i ta bisa ngale no vai atu nei Samoa leva no fu le ole yairu no to mai fa tino e ta longa i a tu la fu no maros fit le pe e vai ai ya bertulang ale ngat tuai no sola ese ya Vili mai le tulang sampi le mai na alu isina umi o poloka ina fu ile ya ai tau ai ala li mobil ile mete mo fai la vai tau ai mai ia ona lima fu ile tadi mai ai ia pi ia tu tangata le o pita ya ai sa te ona tau ai lima mete fai sola vai fu ile tonu fu ile ia danga le sa pi ia pe ina na ai tu ina lo na maten pe vai mai ia Vili ile le wau la bertai musang Moli ile mai la vai al tatu tunu ile TV tolu ya ole tulanga na lo iai ole panga le panga le valis funtasi kilo kalama ili je pe ora fai ngoi nai ia le panga le nei no winga e mo tusel le ile mamafa la wori ia e wina ese ola foi tino foi lea ana ia noi mai tonu ia le o pita ana foi tonu foi Vili foi le tu le foi ia e foi ia mau tu to foi nga Vili e o milimo o pita foi le ala le pi sawo ila wala na tu la foi le o ia tepa tasilu tonu ia ta milo el vai nga le lo ta fiai le vai ta mi sanga Moli ia ono le tulang foi le uma Talal Nori se vai o le o Petar Losic Australia toi ta mi sanga o se toi ma losi dava ma se lo o iai fai uma ma ver sa tonu le o Petar tasi lu atu Vili le ai va ver tu bere liba fo ile o Petar ta o felos fa ingre le o Vili na ve Vili mana ya le topi Vili sola ma fere tonu ta bido ma sola ma tonu bo ale ai tonu ya tap na tele o Petar Losic o Australia hit ya ma wa ale halu la badi ma fere le tunu la va pa shot sau lunga ta mi lo me lalo foi si mau lalo te iso le alo le o Vili pi be fo le maya ele o toi tere stemi le toi ta mi sanga Moli Vili le o Petar Vili le Marist Samoa Petar Australia Oli soat ai ai si mau tu fo ile ole tongi mai ia ta tem fainga le au mai ai o toi tere la fa stemi le toi ole ta longa ta mi sanga Moli
Ya, da fa foga mai utar longo. O mai a ia de tai busanga. Balu sfutasi Galumalemana ili ci va Vili, Moli. Ya po Moli o Marist Samoa. Ya bale o Petar, Losic o Australia. Tadi unga fa amsin ora na lama sa fa amsin mai fo i mai pomai au tam vai fo lai fa am terjela tu lunga tatu wala leo ia tu langa sa yer fa ngaso lunga pusu agar nei umar le ta bersanga itu jadi ia unga fa amsino oleh sa ora tu fa tidoina fa amsinoina ia pusu anga mata ine pe ona yai ine nei fa bayang ngau fiafi lau fa fo mai ia ile aki finei ma tu langa fo plasia tu la ya ile no fo anga tu mau pe ona ine nei fiafi ia wa to abadi fo ile fiafi sala fa dei mai tu langa pe ona isa malingi ti bunga nisio taimi ora wa udi tai nei fiafi le wo toi so dinga le mai ia ma to a file fo i nei fiafi le ua au tasi fa msino tina tu manu malo ya Petar Losic o Australia ya pelo fo ona mai mo mai ta tu tunu ya ni sila fo ole malo le tunu sala fa nei le ua hanga mai mo ma winya le nei fo fa mo mo ya ole wa fa fo mai le pule fusuanga ile tolo lo wina ia ila tau le fa tidoina ia le fusuanga nei la so ai o tato lau fali o le tamaitai o Yushi o Australia ia pepe ona fa ilo mai ia o le tamaitai dei ia ua fa pe ona lo ia o maunga la aipa o le lau fali ma le fa masino fa va malo o le ua mai mua mai pe ona uta ua le tatou tamaitai lau fali le ui fa tiroina ia le fusuanga nei o tatou fa amsino o le tamaitai ia Sunita o Australia le se tatou fa amsino tamaitai ia Manuela o Australia ya ma le sunga ia Bapari Ituna Samoa o le isi lea au panga o le walis futasi Galumalemana ili te pei ona iai mai tu manu lanu mumu mai te ia Ioane o Upolu Savaii o le apeo no i rewilo ma le li o Apineru Litia o le tu o Tane mai ta ilau fai ia Yushi Australia Rev and Charge International pe ia la ona mai mo mai ai ia e ser fai ngar fusu angare nei e binoi mai tanga tele tsu lan mumu eli o vai timu Ioane o Upolu Savaii o Savaii ko ka fili sa ngoro nei se kone amateur ta musang mua ya il va li vai timu Ioane o Upolu Savaii mai tu malan mua ma Apineru tai o le tu Tane tu de manu lan bona yo tu le li o avai timu ia lu la fali mo tanga tani le malolo ngavale kam kau le ya le fai o to mai le o Apineru li tai fo le ia le fai ngor na fusu ya il fai ngor ko pe laua vai timu ia le o fusu tuai tai bu sanga mua mai lalo ni mol ka molo ki mu ia o vai timu ia
Ia Savali mai lava ia ia le le Apineru. Manere tino Apineru tilo tei le maulunga. Hai foi le to inga foi tino le ia fuso Australia New Zealand. Mai timo ia mal tu man ulan momu. Le se vai ofia. Ia ole le io Apineru le o ato le nta penanga. Ia ole fati longo o talo fusu to ninga se vai me vai pele ia vai uma lava pe o sirfia. Iya. Ana ia le. Tu di mita ia le tu mita ila fali ole fusu angare nei. Ta na ia ta siru wat le io Apineru. Ele fiki vale Apineru me fe orang fusu. Ya fusu va ai. Fa ko ale le foi le. Tale longo mai arte bisa ka moa. Ile au pangara nei ole palus futasi ilu kelama ili te pe ona yai vai tipu Ioane Upolu Savaii mai tu di manuran mumu ia mareli ile Apineru Litia i ole tu Tane. Ya mana tua ole tebi ron luar nei pole vai ron luar nei ole pa ngasorong ta musanga mai ia ona taurunga ko ile usu anga mole te finei vai se balolonga alfa e mai de taya wa taya tal suru le luar le uli le aso wa taya ona to fa wa po ile ole vai ngaru na tolu io usu anga lava nei ia malisi balolosi e ta fo de tolu io to amata fo le ono le fiafi per fa ngasorong rena ia ole fa ngasorong a tola mo ta busanga se ia o lava ile te mafuso e tu lai mai pea se iau lava ile fai unga. Round 2 polisi 2 minute o le taimi sanga 2 leo whanga soro nei ile bao le lio Vaimutia ia te manu ran mumu ia ma Apineru mai te manu ran moana ma kong ba aki mai fuso ranga tel nei o Apineru ka fikir fengor fuso danga teleo o Vaitimu ai fuso ba ai tele Apineru tai bulu sanga dua dong yale so avole io Vaitimu ma sura buli tua ya le fuso Savali ia Apineru vo ile mate mo fai ia su ele ala fuso su ele ai tap me Apineru tia mau le ia Vaitimu o iduma ai ya ma mer fa to angare le tanga ternio Apineru pe on fayet fuso ba ai to ale pe go fuso Apineru fu le su ale ai ya ale nalu fu ya Vaitimu ia la to bia va ve fu fenyor fuso tanga ternio no timu ia pe ba ya vai tau upu le ri ne Vaitimu Ioane mole ref mole ref o kare mafaya ole ungare na wo el puso anga il vale li io Vaitimu Ioane Upolu Savaii le sa puso ber tu manu rano mo ya mare ri Apineru Litia o le tu Tane le ro e mai mo mai nei ai sa puso mai tu manu rano moana ma ole unga foi na le wo ele panga ko tau tino lava ia Vaitimu ia la tau ia o le mfaya ai se toi va ai a matanga le ta longo ta bisanga mo sa motu ia Vaitimu ia Rona o tu na tu manu malo ia wa le mfaya le ia Vaitimu ia Ioane Upolu Savaii o fa winner te la pusu anga ma Apineru Litia o le manu malo tu na tu ia Apineru Litia o le tu Tane
Ile mai tau atu iai. Kasi la lea. Pangai le fatu uine le fia finei. Ia ono ia inga la foi betu la fono. Fa va malo e pe ia ono iai pe fa nga solo fo nga pauna le tusa ia le mamafo te mafusu. Ia ele me fa iai ono fatu uine se fusu anga. Ma ngai re kingo ra kar ngira o ai so le mai ma ue pe anga si. Mo bola pangala ke fusu. Manu malo ia pe manu malo fu le io. Sam yen ia ina ua le mawhai o na whatauru ina la fusuanga Malaki Litia o le Plantation e pei o na iai fusuanga sa fuafua e whatauru ina le whiwhinei aro ingo la utala mai maupe na whatauru ina fusuanga lea ono le maa mai o le tino le tangatara nei o Sam le umi ia ma le maurunga fui lea ia si utatu tilo lai whatilonga o le talonga pitai ia o le taurunga lea ma le unga lewa iai ia fusuanga lea whiwhinei nisi fuwa mamaro lea tunu o le sa hau tuwa mai Moli mawina ia ma turi mata ia fusuanga mole ni ia fiafi pe ona iai ole baenga rona lua lea o le taipu sanga ia ale Marist boxing ring se pe ona iai wa turanga ole aso mua ile baenga rona lua po ole season 2 le o iai le foi baenga ole fiafi mai ai tatu panga le sa e mai mai lima tatu panga le sa fatulanga mole fiafi nei ia e tolu tatu panga le sa foi on fatu wina lua panga ile foi on fatu wina ia ono tulanga lava o iainga sa fa pe ona pasia ia ile fa nga solongo fusuanga nei ia ale club alwa malisi e pe ona ia ole nei fo ia vanoa e tu na tuai ia le fa malo ia ma fa te lava ia tatu company pe ona langoina ia tatu fa salonga tu sa watu lungo le TV va pe fo le tio le track back ia fa te lava langolong mai i tatu fa salonga lungo le talo fa mo fa pe fo ia le TV tolu ia ai te fia fa te fo ia le pulenga ma le fa inga luenga ale Samoa pure water fa pe fo ma le pulenga ma le fa inga luenga ia ale company ale sabe pe fo ona langolong mai i fa salonga tu sa o ale TV tolu mo le nei fo ia fiafi ia mai manatu o le tulanga fo ile o iai ia atatu Why should you invest with UTOS? Here's why. My money can help to develop Samoa's economy, and I get dividends in return. My money can finance overseas projects like this one here in Mangere Malo, Samoa Center. Sumailoa e amatoso te ngā tupe i le UTOS. Rama Commercial Bankers just make banking easier. Now, you're just a keystroke away from your finances.
Simply fill in and submit a registration form from any SCB branch and staff will contact you once you're registered. When you receive confirmation, uplift login details from the main branch in Matafele. To get started, log in to scbl.ws, use login details provided. Once homepage appears, it is required for you to change user ID and password. Once all the above requirements are completed, you are ready to bank online with Samoa Commercial Bank. Samoa Commercial Bank, Samoa's best choice for banking. Take the swaying of the palms, moonlight filtering through the trees, a sweet little hut fed with a tropical breeze, and you'll find you'll have just a part of my South Sea Island dream. Take the fascinating view of a million stars above, a twinkling from the heavens with their messages of love, and you'll find you had just a part of my South Sea Island dream.